kepada seluruh kaum muslim dan muslimat di malam Jumat ini. Mari kita tafakur, mari kita sadar diri akan dosa-dosa kita. Kita mohon pengampunan kepada Yang Maha Kuasa. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawasalna bi qur'anikal karim nawir basirati wa sam'i wa muqlati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa tulimuni rusdi wa tarjukuni ilman yakini tuwafikni lihusnil ibadati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin susuin takfiruli junubi wa jallati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa tajuruni fi kulli halin wa lamatin tunaji biha min mati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa bil mustafa rasul tahdi tuya suri amri wa tasbih ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuwaqiku bitaqwa wa idraki goyati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati bihim wa bil awliya itulikuni bihim wa dhurriyati wasi'ati wa asirati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati wa tasrifu anikula syarin bihaqihim wa syara lijisarin min insin wa jinnati
ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lana bil ijabati bifalika bashirni bihusnil khawatimi wa birahmati dhilni bidaril iqamati ilahi bijahil anbiya wal malaika wabil awliya ijud lana bil ijabati alaihim minal maula salatu wa taslimu wa ridwanun istajib ilahi munajati. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, dari mulai kita menghirup napas keluar dan ke dalamnya napas kita harus ingat ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus syukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.